right nti ye be record baby a omo ye galamsey bia a wo hu se e koso den no BBA lines no yini enkomo because according to aban person kire say galamsey no ente say the way you see ha ye ni aye ka no enti baby a galamsey no guso e koso no BBA lines no na waka kire me se wo megya aka kire me so mun gyan so aka kire me galamsey no ye ngya aka ye nyaika ze yo bi say yi bi jaka ye nyaika se makajo se enye Ghana interest enye de wo badwini nkofo destroy a land ye de tumi show bi nsa se onye adwuma emayen nti saa nipa no e ana ne refi ne ho a e wo se e kan no kakra mehu eni se oman no akrachifo a omu mutime kenkan omu no mu di aban ene Ghana ewu yetimi asosidi ama sese ye ka Ghana asema de etie ni se yetimi ache ye man no mu akogina MPP ni NDC yetimi o they say yetimi agire ye ho ama oman no say akoye NDC ni MPP international issues enye national issue biem patriotism a se obi dwene se ade we beboa oman no enye ade eye oman no yedie biem enyoma ehia pa no emfa Ghana ni no ho so far as obechem aye no NDC ni MPP Ebesame Chobi be directive principle of state policy. Na Okinkaya Article 41 of the Constitution. Article 41 of the Constitution mebekaye or say duties of a citizen. Article 41 of the Constitution. Caption ye duties of a citizen. Deɛ wɔ sɛ ɔman ba pa biara ɛyɛ ɛboa ɔman no tina me say na no pɛ yɛtimi asosidi akyɛ ɔman ni mu into NDC ne MPP ɛyɛ na obi say na we too emotional obi a oni atenka de oni atenka no ono na oye na adwen say we enye hwe obi a onsuro nyame ena otimi ka se we enye hwe o na se we die ye betimi aye ne kakre oni atenka nti na adwen ye ne se enye hwe because osori anopa no wanya nsuo enom sabi anopa de ode flash no sa nsuo no clean chain ne nana bi a ote akurase ne nana bi ote manso ote takwa ote bekwai nsuo na ode flash okọ washroom anu abie no akọ flash senso ni ye neat chain ni nana ote ekro nketuam ono nana first no nke ka insupa ebuo mu nsu a ka ho ne free yetimi achiche oman ni mu into NDC ene MPP
na woni mo forte wo mo ko school o mo timi twro ekenkan na nka me hu bi da se ya sorry aka se ye nyina nim se galamsey enye ye de tumi as President John Mahama nsa o mani nyina sorry ye keka bomu kan se ade no nye NDC for the year campaign etia MPP mo wo ho mo kire adwene nyina mo de be solve galamsey issues NDC for kire adwene a oni nyina mo de be solve galamsey issues enye na kan you NDC for ne siaye omo wo mo manifesto a kire how to solve galamsey issues. Then all of a sudden galamsey ni ye worse inso na nya sei wona no mo ka ho asem se yenya no emergency no se mo nyina mie o ma no ama se ebufu sem ba ko a ewom ni se President John Mahama anka se state of emergency enti se free John Mahama president ano dia de okujeto ablakwa kan ye de Sam George kan ye de Emmanuel Kofi Boa kan ye de Honorable Haruna Idrisu kan ye se bebia edu no yemfa so bo ne mbo Nanado Danko Akufo-Addo na yenye state of emergency on galamsey no enye papa yentungu enti ye say domo ka che say yera John Mahama anka nkyere ye say state of emergency nti omo kan ye ni nyina say yenye state of ye ka say sampanyufo we nyina ye cabinet ministers mi bodin okujeto ablakwa oye cabinet minister one yera John Mahama ne fa adwen Honorable Emmanuel Kofi Boa oye lands and natural resources and environment minister oye cabinet minister Honorable Haruna Idrisu minister of education oye cabinet minister Sam George minister for communication oye cabinet minister minim hwemabon nipa nan na omuye dede opposition say e wasa saa de we ye yet state of emergency nipa nan a me hu se no mu kasa bebre a no mu timi su nyina no nipa nan ene yewura John Mahama edwene ewo cabinet ema Ghana saa nipa nan we nyina ka se Nana Akufo-Addo nipa bonini yemblemu Nana Akufo-Addo na galamsey no nkoyi into ono na wo say all of a sudden hwe NDC matumofo na muntie hwe mulusu a munhu ma menka nkyere mo aban bia lusu a wo hu na minim sa akonya na na bayi o se ya na bronsam o se ye de na yehu agu o mani o se ulusu a unhu o eya na ye mesre obi se John Mahama ba ye nchei na nti na de pressure ato no so obi o tra me ka jense me ma John Mahama 6 months pe na obi a ya say no 8 years obetimi the 9 months are stopping no it's just say me this argument I say na krache for pa na dwene te se nkoda yi ya sa de 8 years na obetimi the 9 months aye obekaya edurumre bi me ka kire wo say yewura John Mahama ka say me ba me ye nyoma bi ye disika no aho kire wo ho say me ka kire wo say yewura John Mahama is conditioning our minds said the be nyoma bi wo ho na wanya complain be ye me ba ye nche inti me ka kire ni say se wuntimi nya obi amfo so na no ka kire yewura Nana Akufo-Addo say on resign any jurisdiction could be resigning e de na asesa inti say ye gya atum say mo amokoye campaign ni nyina say yentoma John Mahama no say na mo nka no kure because John Mahama anka no man ye dru he ye kan ne say and e dru level as say no ye defendia to say yanko school emire bi MPP for sha say dis ansem hunu no because enti mo party say ye de yanko school ni bi ana
Timo Pacha said, Eddie Yankin Kain. NDC for anamo support ye near fighting and Kufa de Galamsey no. A dear Nassasa all of a sudden, John Mahama Mayanche into 9 months no, Mumani time kakra. A dear Kunipa, a dear Nipewu, ye nya kidney liver problem. What's a young chain because John Mahama and state of emergency. Into Minia Felix Quachi Fusu. And now na Kasama John Mahama nti. O kabro fo achire. O ka Mahama is committed to Galamsey fight. Mahama is this, that. Mahama is that. Mahama never declared. Show me evidence. Muni maho. Ghana for mamene Ghana for nkasa. Ghana for muntie me. Say yendru level a yebeyi yebe kasa te say Ghana for ne kasa te say amanyofo a. You see why Nyankopon hyira nkrofo bi. Dienti Nyankopon hyira nkrofo bi ne se ene my emotional ntina mintimi nkasa te say the mesi kasa no. Eyame ya because I least expected NDC for to behave like this. And it is too early. Uko social media as a NDC for nyina adwene si. All of a sudden they are behaving worse than MP before. No munso adwene si na kahwea omuntie. Enti we nipa a wo dwene pa na ye ka Galamsey asema be defende. Uti nkran, uti Kumase. Unko hoda ye nde bia yete wo. De Galamsey yan krofo ekuye maamenum kuye papanum ese ye nua maanum uti nkran because wo party nti ye ka Galamsey asema all of a sudden ye nipa bonefo. All of a sudden ye kasadodo. All of a sudden na John Mahama Baenche, John Mahama and state of the may say 4 cabinet ministers currently Okunye Toabla kwa Haruna Idrusu, Sam George, Emmanuel Ama Kofi Boa, 4 important cabinet ministers are Omuni Yera John Mahama fa adwene no. I know must say state of the nation no baby adru no say state of emergency no. And then you are telling me say John Mahama can into the cabinet ministers currently omo ministers no e kan ye no sabi omo kan no kwa na problem ne se me say ulu so a won da hu abato no say wote so a unhu na woni momo alu so full soldiers no ne be odiodium full soldiers no omo na be defend o adidi obi atem obi obeka setia omedi do nothing no mu ka no mu ye no mu yese no mu kasei fu soldiers no enti de bia no upia ye be yo prr se John Mahama sa ye be yo diodio sa ne e ka kire me say de bia me ka kire mpanyifo no mu ntie me say oye panyi a o sori anopa ka 1 Kings 22 de bia me ka kire oye panyi a o sori anopa one na ye omo kanfu bebre no ahweyi omo mpewa asem one na omo nka no krenkyerɛw no omo mpewa asem me obi a woni me se enya meka jo se enye me nkoje because me mpese meda na me de ma adwene bia be hye mitrim menim sa ade ne ye enti meka kyerɛw ade akyi a me mpese meda minim ye minim me mpewa asem a meka jo sa de me mpewa asem enya afi na me enti asem bi wo ho a minti mi nka wo ba bia me meka no mframem enti me ka de meka kyerɛw the same thing emre bi share Dr. Bawumia one on one enkomodie me ka kyerɛ ne de enti olusu ye owie ye obechia me Dr. Bawumia me ka kyerɛ no wenti na olusu ye sa asem no obi an kan kyerɛ no ba me ka kyerɛ no mechia Ghana mpanyimfo akese a ebi kura pe presidential candidate me show ma me ka no kura ne kyerɛ wo mo eno no mu wi a mo hia bibia o mo frɛ because o mo nim say won no ma atwa mo ho ahia no o mo nka no kura me nim say Yera John Mahama wasua nneoma bebree ba onkrofo na hyase ntem dodo o ma hyase e kanfo ntem dodo
Sankofo ni nyina ye hypocrite omu ye nyatwomo mpa uye emre bi yewura etu Nana Akufo-Addo fo se woni ade adwuma na ma wo enye wo ma wo wanim ene wo so enye wo ma enti hweyie se oduru baabi ni entimi nka bibia nkyerɛw na wo nkrofo ni momu ya o ya hu bi panyo ya ko ya hu bi panyo Nana Akufo-Addo 2 years, how many? 2 months into his time. Jantuah project, mommy. 2 months into his time. And the movie shall say, car, chain, say, baby, I wash our saying yet. 2 months. Obi say, the Mahama, my enche. Me shall see Edigu Nana Akufo-Addo. So 2 months. March. January, February, March. And I'm catching and say, 110 ministers, same koyi. Edi na MPP fo anyame ye di matem papa ye mi ankasa ye ma ye kire se me nya obia but insan se me de bia me kase me nya adwuma ma onipa nti no eya na saa nyoma ne empusu me ade a enhurahura me kura ne wo ya ye bebo wajimi wo ye krasini wo ye saa nyoma no enhurahura me kura o obi a oba mi nime saa nyom ha me obi timi be kire me to bia me baba ako hana osenana nkofo di edi watam wo Twitter no e na aba ya wo sere saa nam say na nkofo ye omudi matam yi me fa ho bai so far so unim Nana Jantuah I'm okay eno ntina modi di atem ene de mo ka no emfa me ho 2 months into Nana Akufo-Addo time ena me sha se ka chen say Nana Akufo-Addo Nkofo akamfo but 110 ministers no eye unacceptable because ubu okachire yewra John Mahama said John Mahama adenti no the 89 ministers now all of a sudden buy 110 ministers what the yede MPP for antimasi by a konye it took 4 years and say na wona no mudi matem ni nyina kabo mbeka say aha na ministers kromu do so dodo ministers kromu de ye enne ye ntokwa na ye kon ye no na ma fedru baabi no na ababaye manifesto promise ama Dr. Bawumia so metimi di 51 hwan aye na wensu metimi di 60 aye ye ntokwa ni bi samne na ne ye kontokwa no mo se ne agimi enso ehon faso baaye no ehon faso baaye no eno bia dibi ko check me records edurumna bi ene da ho no bra Facebook na behwe and check the date 19th of March 2017 behwe enti obi ka se John Mahama baaye ncha wa che wo mani so me say 2 months ena Nana Akufo-Addo records ni nie 19th of March 2017 me video no call viral because the catch there Nana Akufo-Addo be say sebi 110 ministers no or the year day at this time ono mu say opa akọ na ko check comment na buy no comment be 75 emu be hwan di matem sonsuron inslanka ready say enne sa ade na me kono say 110 ministers unacceptable no enne nyamia ya adom ye ntokwa no eso abamfa so me say ka kire we edurumna bi na wo sori anopa now take bitters way mingu obi adwuma because you be an adwuma but now be sori anopa obi a radio station bia from anopa 6 one bitters mini problem min ka se men konom bitters but na eya ye too much although some ye radio presenter me sorry ye ejina mu se saa de ne ye ntwam me ni FDA fo konye ansana FDA fo giatum say henceforth from 6 a.m. to 8 memma radio station ni TV station bia enya bitters ho advert eye me Nana Jantuah me nko a saa mena na me kono nkofo bebre di matem bitters ho ene so obehwe a
sanity aba man can no pay a make a say can share FM ye bobby test baby e wo krom a can no pay 6 in Kabunsa me bobby test 8 near bobby test but then you say after 8 why because ye mu bi ye gina me nko me gina e samre na nipa ne hye dantemase me kire wo nneoma amayama oman no to obi sori na oka onim de oka ena me ya ade na me mfa nipa nka me ho me ana mpesa me ye because ebi wo ho bi antemase me the PBC for Koshraje PBC for Koshraje PBC Omed Disika left and right and Eguno PBC produced by a company but we fought amene sa issue no was Shraj ko easy neko Google edrumna bi both MPP ni NDC me catch easy for say because emrane say after 6 months I was see who sika aba MPP ni NDC for nsem account no I was so me koma easy 2019 me try yesa yenya ho adwuma o man fi me because NDC for ni MPP for nim say e kwan yo mo fa so nya o musika no mo de ye campaign no e bi nya papa ncho mo ntimi account for ye gine mo akwa mo man yi sa e da ho no bra Facebook and to people said, dear no I am more man now. You are funny. You don't know. If you want more of Nana Jantuah, go back. And yet 2020 yao. Go back. We started fighting from Kufuor Breso. And ye dear Jinem. Yensisaye. And a dahono. 31st August 2019. Journalist petition shroud to investigate alleged corruption at PBC. Mia misika. My name is lawyers. Man Jessica and Frobia ho. Mia misika. And I'm saying yes I did. Ako says I did way obi nipa baako 15 billion. Wedi 15 billion no wedi. PBC sika 15 billion. Yeso won koto nkuto na ama sika nso ama Nana Jantuah me petition shroud obi amamo mia na me bo say yenjema oman no. What you say there na ye. Nana Akufo-Addo time me bompa yese obi obeye galamsey bia no obewu na busuafo na manyina omohu ntomu Nana Akufo-Addo bre so NDC for that bre no na munti mi hujai ya ko galamsey sadru yenim se aban bra na ka se galamsey no stop it o say wan ka state of emergency enti we dey yenum nso ni ngu enso na ya shatene na no nkrofobia send me na kabima ye nyenso me se me mfi mo because mo na ye kabima mo no mo wi amasa be didi atem mo na ye kabima mo wi amasa be di atem mo nyenso no mimi wonso no se nso eko 2000 kra metimi ato se bottle water eko 2000 na metimi ato ama me ma ha me se mebusia ni koda hospital me ma ne koda normal me ma na koda baby pa me wi a metimi atua sa aka no ha me nti sa ntokwa no nya ntokwa me ko ama me ho galamsey ma ye liver say ye nya cancer enkofo we enkoye emenya infection emrante aye basa anye kagu nkofo so enso na ye pika declare state of emergency o say wan kase nti yenkofa evidence mbra moya beifo munsuro nyame and I've stated it and I've stated today Nyankopon be ku obi a wo ye galamsey Nyankopon obi a wo de galamsey sika eye japade ne ho nto no wabusianfo beji adi usika ne be basa o de be hwe wo ho aduro me say galamsey sika manka small scale sika manka small scale me I support small scale but obi a ode galamsey sika ye bibia no wo ho nto enkofo beji sika na di sika ne be basa yenya kidney problems na wonsu benya bi kidney problems ni liver problem wonsu benya bi enso no ye no basa ne nananum ewu a wonsu saa na be ye ubewu ntem ubenya sika ode beto cars ubewu na nkofo sebi ona wo mambre no omne bedi sika kwa enti wa wo ye galamsey no Nyankopon ebufuhye wo so nature will never forgive you mabusiafo bewu mo ankasa se obi ye galamsey no ntimi anka nkyere na wo di ho da
wonso ubenya problem ni bi a generational curse. And that is why this morning I'm so happy with Catholic Bishop of 4 MPP time mo call demonstration and now mu kasa in some na ye kan ya na mu di atem no ye nyam panyifo bi a omodwene oman no ho Catholic Bishop Nyankopon hyira mo and na mo di aba mo say ye wura John Mahama enye sika bia na wo se wudi sansem na me kan ya NDC fo di matem no a me njai kan meguso aka I don't care about odi di atem no se galamse nti na me time ye na munguso time se galamse nti na me ka na mbesam ya monye dem meye makacho se wukuna na Jantuah there will be more na Jantuah nti wukumi anya hwe but wu nti ye ma wo me say nsuo Catholic Bishop say ye ra John Mahama Sa sika na why wadwin say because of gain kakra wo benya na etimi aka say gold board for ya ade no sa galam say sika no stop it it's not right mami bi lines no ni nkomo galam say issues no wo ba bia galam say ne koso enka wase mi wi na afi e di nkomo wo na Nhyira de ekoso update ye be ko ho na ye de ho update aba. But before then, Maminkai, Article 41 of the Constitution, Chapter 6, the Directive Principle of State Policy. Directive Principle of State Policy, Article 41. Intibe, wow, bekin can be, bra. Therefore, the fatoswa, no, yen yen can be. Bra, Constitution, Bible, no kind Quran, now can you are. The Akano, a Constitution of the of Ghana, and no yen Bible, no. Into duties of a citizen. Opese abanye bibi ma wonso de wasa wo yema oman no and one sam na making the first one was say the exercise and enjoyment of rights and freedom is inseparable from the performance of duties and obligations, and accordingly it shall mandamus be the duty of every citizen. Or say yema wa kwenya na utimi ye de wo pe no and also nkyerɛ sɛ utimi ye de ope because a home running one she wo ba akone saying or say to promote the prestige and the good name of Ghana and respect the symbols of the nation. Or say Ghana dino de biaba kurani ye unye galamse won say no unwiade en ma Ghana nim emnya poto debi na finso hu Ghana flag and when say a young crofon na kon so respect every symbol say traditional bibiano respected. To uphold 41B to uphold and defend this constitution and the law. May dear me defend the constitution, no. Dear me defend the constitution, Nimra. That is the duty. Into here, Ghana near Sanya C and B. Let's go to C. C, say to foster national unity and live in harmony with others. Say unchi chem, and I'm free ha, and I'm say, yet MPP ni NDC for ede inchichemu eye politics ofri ha mento mano mi angrani mi asantini mi enzimani mi epusiganyi mi edagombani mi ekusasini ene yede ye campaign. Meanwhile constitution say that is false, that is wrong. D I say to respect the rights, freedoms and legitimate interests of others and generally to refrain from doing acts detrimental to the welfare of other persons. TTA or say ye won so ye ka writer me wo me fa hodie me wo ba bia metimi aye interest ne say me nsuo no eye me interest because ansuo na netene na kwakoye bibia maye sansuo ni bi ne de ye vegetable production san nyoma na bi ne de ye afuo enti menye bibia tie or say to refrain from doing acts detrimental to the welfare of other persons say enye wu sika penti ko say nsuo no na ye nyina ye nwu dabi emrano etia say or say to work conscientiously in his lawfully chosen occupation. 41E in say so we are Ghana near for again mutene again fine na ye adwuma bia wo ye menko bu obi ye ho na ye sa adwuma no. Then F tie to protect and preserve public property and expose and combat misuse of waste of public funds and property. And to say abaye japade bia ye bo ho ban na no mani je say ye Franka Mwako hine call say wo a omuko dodo ho koye adwuma kama. That is the law. Law ne say ade bia ye Ghana japade bia bo ho ban hweniye na bibia nye okay.
Yenko Gene, quickly. Yenko Gene, never cost from mommy. Gene, ye day to contribute to the well-being of the community where that citizen lives. Baby, I would no. You say, Gene one no makaho. Where you mrao duties of a citizen. Huh? To contribute to the well-being of community where that citizen lives. And to we a gun and baby, I would no. Oba home by own say no. And what is happening? Was it to defend Ghana and render national service when necessary? Said name Ghana to me Nana Jantuah ne Omomake defend Ghana. What say there be defend the NDC no MPP. Me defend Ghana or say there be Mahama ma enche. Mahama ma enche no onye president of Ghana. Who defend the party me defend Ghana. Emrano ewa meme side say I need to defend Ghana. What is it again? To cooperate with lawful agencies in the maintenance of law and order. Police for soldiers yemuomo no mo fa mrano enye adwuma. J. To declare his income honestly to the appropriate and lawful agencies and to satisfy all tax obligations. To aso mami. What is saying? Waketia no. Dia wo je e wo se wutua ho to. Dia wo ye bia no GR for no mu nyina be ye adwuma kama. Sa na emra no e kire. So when they make act Article 41 and one sem na making. Article 41 and one sem na making. Now we come to K. K ni na yemede. K no. Tie K no. Also to protect and safeguard the environment. K 41K Article 41K. Ghana ni tie me. Emra no say Article 41K yembo asase ne ho ban. Eye wo duty. Enye NDC ni MPP asem. Yenin komo 03220 83581 83582 83583 03220 83581 83582 83583 03220 83581 83582 83583 Enti saade we Article 41 yankenkan because China for mum fa saade ni India agro Japan for mfa abrochi na sorry e kono bia ni wo be ye saade no me I support small scale mining ba ye galamsey ni a de obeka bia memfa because we wudini yankwa ahoma no so ne ntwetwe nkomo ye bia e be comment. Hello, good morning.